Mitipon tamo, ban pagmasusyan ya ing banal a Eukaristiya, ban pasalamatan ing kinu, king kalam ning pangapari, king mitmong tula, saksyan tamo ing pangaordin na ning kapatad tamong diakono, Ireverendo Jasper Lawrence, Kanlapan Sanita, antimong presbitero ning banal a kapulungan, apanimunan ning lubos kagalanggalang Florentino G. Lavarias Didi, Arzobispo ning Arkidiyosesis tamo. Kambering pusong pasalamat, talakad tamo po para king dalit a pamuklat, ampon prosesyon panlug.
Kailangan po ng anak ang po ng Espiritu Santo, Amen. yung kapayapaan ng Ginoo, mantabi kay kayo. At keka antimurin. Pakamalang kong kapulungan ng Diyos, mangat mong tula, pagmasusyan tayo iting Eucharistia, at mausta mo kay pa, banpanwana ni iting pamitipon, king kapamilya tayo yung pamitubod na king Banal Espiritu. Anong no, yung kapatad damo, Reverendo Jasper Lores Canlapan Sanita, mitagulaling yan king kasuyuan antimong presbitero. At habang pagsadyan tayong pagmasusya ng misteryo ng lugod ng Kristo, tanggapan tala rin kasalanan tam. At manika po tamo king hapong Ginoo, ba nakatang patawaran at layon pasiknangan. Amin ang kuking Diyos sa mapamakalulo At kayo kapatad, ing kasala kong dina, king pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinita ipanigapo ko, kang Juan a Mariang kapilanman Virhen, karing sablang anghel ampon banal, at kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos aginuta mo. In Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluan na katamo. At yung pangapatao na rin kasalanan tamo. Idala na katamo ang sana kimbiye alangangga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, amig kalub keng kasuiwan daring pari, ban panimunan, ampong antabayanan ding balayan mo. Pagkalub mo kaniting diakono, at pinili mo ngeni king ganakamo, ban sumuyo yan timong presbitero, ing sikanan, ban manatili, king pamanuki king kaburian mo, ban king biye, ampong pamagobrana, ari na kang kaligayan kang Kristo ay anak mo. Ang mabibiyan pong magaring kambe mo, king kami itong aning banal na Espiritu, Diyos, manggaman, king alangang ka. Amen. Papamasang ibat, king dalit daring sablang dalit. Daramdaman ke ing palsintan ko. Lawan niyang daratang, lukso-luksuya karing bundok, lundag-lundag ya karing bundok-bundukan. Ing sinta ko, kalupanening gazela, mengariyang biserong usang lalaki. Lawan yun ang nukarin niya, at yuking gulot ning bakod mi. Babatsoya, kilub karing awang. Sisilip ya karing siwang. Kukulayit yung sinta ko, nga nang kukulayit ka na ko. Mekeni irog, mekeni malago ko. Tara. Lawan mo, ing panawuning dimla, milabas na. Linipas nat meko inguran. Ding sampaga, lalto na laking labwad. Ing panawuning pamagsayara, ding ayop, miras na. Ingawos ning bato-bato, mararamdam na king labwad tamo. Ing dutong ay gera, lalsot na igos. At sasalinggan labang lu, ring sampaga, rading ubas. Me nakakeni o sinta ko. Me keni, kakong malago, me keni. O kanakong palomang makasali, king siwang daring mga ragula batu. King aspak daring batong matarik, pakit me kako, ing lupa mo. Paramdam mo kanako, ing siwala mo. Uning ing siwala mo, mis naking lambing. At ing lupa mo, tutuyang makawili. Dakpan yula para kaya kami ring asong gubat. Di asong gubat ang mga lati, amanyira ka rin kaya kaming tamnanan ubas. Uling ding ubas mi, kasalukuyan da ng mamunga. Ing sinta ko, bandi ko ya. At ako, bandi na ako. Mapad na lang papastulan ding tupa na, busal daring liryos. Bayo tumyup, ingangin ning munag, bayo latipla ding animo, magbalik ka. Pakit ka, o sinta ko, antimong meto nga gazela, antimong meto nga biserong usang lalaki, karing bundok, ning beter. Ingamano, ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Tutong mayap, ing pasalamat ko, king matasat mayupay ang Ginoo.
sablang instrumentong makikwerdas, king sunis da karini palabas, ding maulang dapat ninggamat mo, maglapot tulaing babiera ka. Ding dapat mong isna, king dengalan, ing pamisip mo tutong malalam, makalingat karingalang belwan, ding mang era man sukat ain antina nindikot lumabong man, taong darapat mangkayapan, mikera ka laman king pibanjan, ing kasiranera na manalisyan. Si kananing toro yang binye mo, maglapo tulay ang pigkalog mo, simbut mula ring ka kung kalaban, ing kulisak da kakulang ang salamat ko, king matasat mayupayang Ginoo, dapat talugod ng alang kupas, iyang alang patan at kung agkas.
Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, king kapulungan karin Efeso. Antimong meto nga preso, alang-alang king Ginoo. Ako, panigapuan da kayong mibibiye karapat dapat, king pangayaos yu king Diyos. Mi papanupaya kayong mitmong lugod, king ganap a kapakumbaban, kamong lub at kapibabatan. Daptan nyo ing sablang kagiwan nyo, ban papanatilian ing kametungan, abubunga ning Espiritu. King kapamilatan ning pamibuklod-buklod yu, king kapayapan. Ating metong nga katawan, metong nga Espiritu. Antimonong makanano kayo nga mi pagkalubanan, metong mong kapanayan, inyang mengayaos kayo. Ating metong mong Ginoo, metong akasalpantayanan, metong abinyag, at metong mong Diyos ay ipa rading sablang tao, at sasakop ka ring sabla. Darapat, king kapamilatan da ring sabla, at atsyu ka ring sabla. Ing balang metong kaya katamo, mirinan niyang sarili ng kalam, antimonong makanano ng pigkalub kayang Kristo, ya, ing minye kalam ka ring tao. Ding aliwa, tilduan na lang maging apostol. Ding aliwa, maging propeta. Ding mapilan, maging evangelista. Ding aliwa pa, maging pastol at talaturo. Dapat na iti, ba na lang isadya, ring sablang taong pinili ng Diyos, para king obra ning kasuywan, para king ikasulong ning katawan ng Kristo. Ang gaketang akwatangan miras abe-abe king kametungan ning kasalpantayanan tamo, at king pamangilala king anak ning Diyos. Ang gaking maging tao tamong ganap. Amiras king genapan akatulad ning atsyu kang Kristo mismo. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Talakatapo ban parangalan in mayap a balita. Era na kayo, awsan pang alipan ko. Awsan da kayong kakaluguran. Uling te pabalo ko ke kayo. Insablang abalo ko, kang igpa ko. Inginuman tabeya ke kayo. Pamamasaking maya
pabalita akpang kang sanwan. I Jesus dinalakit yang pasibayo, king dayat malat ning Galilea. Ding dakalataw tikyande, uling ikit dala ring makapagmulalang waga, ade patana, king pamipakayap na, karing masakit. I Jesus minukyatya king baydbid ning metong abundok, at linuklukya ka rin kambeda ring alagad na. Ing festa ning Paskwa rading Hudyo, milalapit na kanita. I Jesus minatngaya at ikit nala, ring tutong dakalataong pasilapit kaya. Inya nga na kang Felipe. Nuka rin ta kaya makasaling tinape, ban apa kanan tala, reting tao. Sinabi na iti banyang subukan i Felipe, dapot king katunayan, baluna na ing daptana. I Felipe may kibatya at nga na kaya. Adwa mang dala na denaryong tinape, elam makagyu para mirinan niya yang ditak mo, ing balang kataw kareti. Ing metong karing alagad na, Yandres, akapatad ng Simon Pedro, nga na. Oy ning metong ayana kalalaking makibakal 5 tinape sebada at adwang asan. Dapot nanula rin para karing sablang taong deti. Paluklukan nyo laring tao, nga nang sinabing Jesus karing alagad. Madikot ka rin inyaring sablang tao pesiluklukla, atin meka 5,000 karing lalaki. Kinwa na lang Jesus ding tinape, minyeyang pasalamat king Diyos, at pemye nala karetang taong pakaluklok. Makanyan mo naman ning depatana karingasan at mirinan langan hanggang bisala. Inyang kinabsinalangan nga nakaringalagad na. Tipunan yu laring mengatagan, ala kayong paboren masasayang. Inyape mulot dalangan at may kakatmulang 12 kaing, karing pira-pirasong tagan daring tao, karing 5 tinape sebada. Ding tao, panakit da kaniting maragula mala at depat ng Jesus, ngara. Tunepin, itiya itang profetang mi pangakong datang, ketiking yato. Talos ng Jesus sing umereng lapitan, baring pilitan gawan ari. Inyame ko yang pasibayo, at migbalik yang dili na, king kabundukan. Ing maya pabalita ning Ginoo. Ing metong adiakono, ausane ngeni ing maordin, antimong presbitero. Lumapit yasana kining arapan, ing magnasang miordinan, antimong presbitero.
Reverendo Jasper Lawrence Canlapan Sanita. Patsuko po, Kenny. Ing Rektor ning Mother of Good Counsel Seminary, Irreverendo Padre Victor Nicomedes S. Nicdao, ipresintane ngeni ing maordin king arapan ning arsobispo at arapan tamu antimong banal a kapulungan ning Dios. Lubos kagalang-galang ay pa, ingindong Santa Iglesia, adwa na po, ing ordinanye iting kapatad tamu, para king kasuywan, antimong presbitero. Karapat dapat siyang may ordinan. Kaibat na po ning masusing pamanyuri, busal ning kapulungan ng Kristo, at king rekomendasyon da, ring may ngasiwa king pangayubog na, patutwanan ko po, ing mayakit yang karapat dapat. Manalig kang kasupaning kinong Diyos, natin tala pagligtas tamong Yeso Kristo, pipilinan kay iting kapatad tamo, para kintungkulan apong kasiwan at imong presbitero. Antimong tanda ning pamananggap tamo kaya, pasalubungan tayo pong masikan a palakpak. Kapat ni puini karang kikatamong ordinal na pari kaniting panwa. So, 2 more coming. Dua pa. So, kintiwanan nitin kikatang kapag masusyan, muna pasalamat aking apong Ginoo. King kayang pikalo bakayapan, kapamilatanan nitin kikatang kapatid na makasadyang talakad, ting metong at tungkulan, antimong pari. At pasalamat namo naman karing gawa ng kasangkapan ng apong Ginoo. Bangkanita, Jasper, Luntoya, kaya tiking yato. Lapit din kayang pamilya, pengari, poreng kayang kapatid. Nakalasalamat po. At siyempre, ang po kang lola. Ulimbalo kumetong yan mo naman, si Nese, Menyese, kay Jasper. At kang benanititin, dakal pang taong sinaw, minantabi kika, nagpisa niyang mag-aral kang elementary, ang gana niyang mayari ka, din kikatang kapatid, king seminaryo, din kikatang formators, nakalasalamat, king pamanantabi, kika. At yabitan na lang naman kini, din sapu, king obrar rin kikang formators, ilapin din kikang support group. Napangaditala po, bangkanita king pamanantabera, kang Reverend Jasper, lalong sunlag, hining kaya pa na loob ng apong Ginoo, kaniting kayang tatangwanan at tungkulan at timong pari. Dindamtamo nandin king mumunang pamamasa, sasabihan na kay kataning apong Ginoo, sulat ng San Pablo, karenta kay Efeso, na yung tungkulan king Santa Iglesia, ang may iluwang tungkulan or ministries, these are gifts of Christ. Regalo la, kalam la. So, eta na la sa saluan, huling may bayad na la po, dining tungkulan na rin, these offices. At nanin pemayad, pinindaya ng Kristo. Regalo na lang Kristo, king kayang Santa Iglesia, dining offices areni. At metong kareti, pining maging pari, maging pastul, king Santa Iglesia. Ini pong kikatang kapatid, at yung kaya harapan tamong ini, Katoliko ya po ini. Kristiyano ya po. Pwede na sabihan, may binyag ya. At may parte ng Santa Iglesia. O ini sangkanong bakit pipilinan tayo. Huling kalupa tayong binyagan. At nga napi San Pablo,
king mumunang pamamasa, ay king kadwang pamamasa, sabi na kay katamo, na kailangan tamong patutuan, yung kay katang kayawsan. Muna may yawas tamo, kapamilya tanim binyag, bang kanita, maging membro na ng pamilya na ng Diyos. At yung pamilya ngayon ni, alam patugot mamawsing nga pong kino, diri na nakatang kulan, ban kapamilya tanin tungkulan na ini, makasuyo tamo. Nyasat, ing ordinasyon, king pangapari, betong yan tungkulan, para bang kanita yung tungkulan na ini, ipakit mo yung kekang kasuiwan or ministry. Through your priesthood, the church will exercise this particular ministry. At kapamilatanan niti, makaragdag ya, king pamipalaganap at pamandagul na ning Santa Iglesia. At hindi nita, pasalamatan da ka. Pero masanting siguro, ngayon pa, harapan na ng palayanan ng Diyos, ang poking harapan ko, lawantan na rin kay kaluluban na ini. Ining luluban na ini, bisa ka maging pari, kaya tiking archidiocesis. Maging pari ka, hilagyo ng Kristo. Kapamilya taning kay kampangapari, boleh sabihin, may dagdagan na rin alipin ng apundong. No. Then pari, alipin apundong. You are my co-workers. Yasat, pasalamat kami at tinangukat mikiabi ka kayong Archdiocese of San Fernando clergy. Manwala ka uling bilib ka talaga. This is the best clergy in the world. Yapin mikiabi ka kay kami. At mapalyaring sumangit na rin kay kaming kainan balo mo at siya nga pong ginu kayong presbyterio may ni. At pasalamatan na ka kay kang pamananggapay ni. Pero, nandin bayo ka ta mag-umpisa, yung atyo ka ta kilalam, sabi ko, yung luluban mo kung tungkulan na ini, mga baldugan, dakal na klaseng kasaywan. Kapalyaring kaordin mo, midala ka keng mo burin lugar. Huling ay kayabi keng mapa mo. Huling ay pamaging pari, kaya keng katang archdiocese, dakalya katulid miyayalawang kasuywan. It can be in the parish. It can be sakop. It can be bahay pag-ibig. It can be munting tahanan ng Nazareth. It can be in the school. It can be one of the formators in the seminary. Dakal akasiwan. Sana imitatanam kayong isip mo, kaordin mo, ating kang specialization. Ating specialization mo, keng kang parokya. Once that happen, that will be the start of your unhappiness. And it will also prevent you from becoming a gift. Metong kang regalo. At siyempre, nung maging regalo ka, yung nga pong kinuya na nakamambinye siguro kay Santa Iglesia, bang kanita, itinda na ka at mamayad kami keka, keng kekang kasuywan. No. Huling kasuywan mo, makakristong kasuywan. Alang ba kabayaran? Noon den tao, den kapatid tamo, mamye naman keka, na ano maning ibiyera, always see it in the context of your ministry, in the context of your office as a priest. Na ano man yung babiera keka, na iya makasaw, king diwa na, ning kaya kang pamakiwangis kang Kristo, please say no. Learn how to say no. Okay? So, puri kayong ulitan ito. Yining luluban mo ngayon ni, alang kabayaran. Okay? At ang sinabi ko, pekalawe ke, itang application mo, ala naman makasulat ka rin nung magkano yung paninayan mo. Ala naman makasulat ka rin nung nuka rin na kayo dala. Pero lawan mo naman po, tating makasulat. Okay? So, masanting maging pari.
It is a meaningful life. But I tell you, it is not an easy life. It is not an easy life. Andiyan nanggawan mo, at ngay makaintindi ka. Believe me. Andiyan pandetang malapit ka. Andiyan ka mismo yung maintindihan. Pero pakatandanan mo, nanti mo inimpinili mo, first reading, Song of Songs, ganakan mo itang pamikalo ko Diyo ni nga pong Ginoo. Panayang makalawi ka, panayang kayabi mo. Para banten na ka, nung banapakit na ka, kaluguran na ka. At itang lugod na nga ita, ingapasyag mo, at mo niya kule, kaya kang liban. At yung diwa na naman ng Ebanghelyo, at yung kumburindinan punto, kaya ng eksena amilyari. Dakalang tao, ding lalapit kay nga pong Ginoo, at ang akit na landaratang inaus na Felipe. At sinabi na Felipe, no ka rin katamakasaling pamangan para ka rin taong din. Ekbalo nung aintindihan ng Felipe in question. Kasi kukutang ng Jesus, no ka rin. O na siguro, uli ngay kinangwang HRM. Niya inebalo nung no ka rin saling restaurant. Siguro, accountant siya, Felipe. Huling kinurkulana, magkano? At sinabi na, maragula pera ang kailangan na. Pero, akit na ka rin, yung nga pang kinukitang name in question, really, he's not after the answer. Huling, kay ba niyang kinan, digdag na niyang banalatala sulat, balo na niyang nga pong Ginoo nung nanggawa na. Balo na. Pero, itang question na ita, miss ning Felipe. In purpose na ning apong Ginoo to appeal to his faith. To evoke the faith of Philip. At siyempre kaya katamo, hanggang mabiyeta mo, maliwa mo itamang pari, gana-gana. Lalong-lalo ni Tampari, this is a constant in our life. God appealing to our faith. Pero, metong yain kalaban tamo, kaya ni pamanawas na ini nga pong Ginoo. Potang ausan na katang kulang ya isip yan. Masakit po, potang ausan na katang kulang ya isip na, kita nga kakit mo pa ni kulang. Kanyang ikit dala, din yung kalataw. Well, ang inisip ng Philip, maragula pera. Ala ng pera. At nga ng Andres, atin mo naman na nakita nga na. Tinyang 5 tinapi ang pong adwangasan, pero tabalo nung nandiyan balang metong 40 taon, nung bawang-bawan niya ito, nung kumabsilang, kulang. This is always the constant challenge kaya kakatambi. The challenge of faith. Anyang bayo ko datang kini, balura pa rin kapatatang pari. Anyang conclusion, aning kaya kaming first retreat, and then open forum. Salita la tungkol nano'y nga sabi ra, nano'y nga asahan da ka na ako, linelen na ako mangubiya, apong paksa kay ba't may salita ya. Oo, nga na po, tagalang may overwhelming kaya katang obispo, nga na. Yes, it is overwhelming. Yung kaya katamong tatala ka rin. Nung pikapakirandaman ba ito second reading, yung sinabi ng St. Paul, Ephesians, yung naning gawan, manatiling metong, papanatilian metong yung Santa Iglesia, king kapanayan, king pag-asa, papanatilian misasan metong. That is great. Pero tandanan mo, agkatana ka ni nga pong Giro, kaya beme, balo na yung gawa na. Pangadimi, na sana, potandatang yung oras, akit mo itambala mo, kulang, ganakan may pinili mong ebanghelyo yan. That is an appeal to your faith. At yung apong Gino,
Yapin to talakad na ka, busal ni Santa Iglesia. Bangkanita kapamilatan mo naman, he can appeal to the faith of the people so that they can also recognize the Lord present in their midst through you and through your life and ministry. At yuta mo pong ini, Kenny, pasalamat keng kakatanga pong Ginoo, king Gracia Binyena kakatamo. Okay? King Gracia Binyena. Sasabihan na po kay katamo, itang milagrong ikitamo o dindamtamo king Ebanghelyo, may pupus kanita. Kipamanalakad na, kining kay katang kapatid, ang mayor din ang pari. Sasabihan na naman kay katani nga pong Ginoo, isundo ng gagawa pang milagro, gagawang miracles through Him. Nung Bisaya. Nung Bisaya. At nung Bisata mo naman, supportan tayo. O hining panagkat na ning apong Ginoo kay katamo. Pangadi mo ko, Reverend Jasper, ampo rin kayabe kong pari na manigobra king Archdiocese, especially rin members na rin kakatang committee. Committee po ang ating assignment. Pangadi mo kami. Para bang kanita, yung kaya kaming ibiye, ministry kaya ka. Inimilapat siya kung kayang kaburyan. Sana po tang biyabiya kaya ka, alwa mo yung sarili mo ilalawin mo. Noon ilalawin mo, yung apong Ginong, maminawas at mamawas kaya ka. Buri ka lakwang kaya ka, ining ka na akong karanasan. And I'm not saying na makanyan mo naman sana yung maging karanasan mo. But I want to share the Spirit. At siya po seto, Kenny, anyang pepadala na ako Baguio. Alayo ito, kaya ka na akong mapa. Alayo ito, kaya ka na akong asahan. Pero anyang munta ako Baguio, karas ko ka rin. Yan tinango ko kaya, many things were made clear to me. At meto nga pasalamatan ko, anyang tinrain na kami for this particular ministry. It's really a new ministry kaya ti Pilipinas. Kanita, niyang munta ko ka rin, kaya kalingwan ining pepakit ng inspiration ng apong kina in the form of a story. Okay? Metong yung bala mo, prayer of imagination. Basta't I just felt inspired. Kabi niya, linob ka na ako. Kabang atyo kami kayong adoration. Na minsan, maglinis ko kayong arap bale, magmower ko. Kaya ba't di natangin ka na akong kakaluguran? Sabi ng makanyan, doon nga nasopan mo na ako, sali ko regalo para kitang kakilala ko nga na. Maulagaya ka ako ini, kaluguran kaya naman kasi ana. Ika naman ako, taliwana, ikaliana, sopan mo ko nga na. O siyempre, ating kong gagawan. So kay ba nanita, sige ako, kayong ka pa, mandilo ko sagli. Yung gawa ko, pekalambat ko. Banta, may nipya. Banta, may inis yan eh. Pero malambat. Nang kay, Mami bless ko, labas-labasan. Kaya banta sabihan na mo, sige ako na mo nga na. Ali, tsuya ka rin. Ikay kaya man may lula malupa, ako yung mabubuysit. Kasi muli kayong mabuysit, ako yung may buysit. Ang ganyang okay na. At lalo kung may buysit, kanya sinabi na, bala ko sali kami mo kay Angeles, buri na Manila. Eh di, siyempre, lalo kung may buwan eh. Pero okay, sige. Sinagay kaming bus. Makabus kami mo. Karasmi ka rin, bako makaganti kaya, tiro kay tang betong store. Nung ka rin, nakakamalin, titendara ka rin. Tiro kay tang peka maldili, yan, buri na yan. Ako magkitang nung nindirina na, basta, yan, buri na yan. Makiramdam ko, may mag-complain, kakamal na naman. Pasawag ka kay ba't? Ala. Lalo kung may kapali, anyang eman na
may nga discount, pe pabalot nun yung tambing. Eh di kasi ako makaganti. So niyang muli na kami, siyempre, mangan, lunch. Sabi na kanako, o mga katapa, yun, makaganti na ako ng Pekamal, a restaurant. Mengan kami, tiro ko itang andyang ko man kay, banta, magsalita ya mo, mal, sinapakila mesa. Ala, masayaya pa mo rin. Masayaya pa mo rin. Eh di, andyang mamangang ko, wala may kwakabsi kasi ako makaganti kaya. Hanggang niyang muli na kami, sinakebus, sabi ko, mabaya ko lubi, ako may kaganti. So niyang muli, mikawani na kami, pasalamat yung marabul. So, itang aldo nga ita, nakasakit lubi, ako may kaganti. Huling ating kong gagawan, palakuan da ako kaya itang gagawan. Kabukasan, hikikita seling regalo, chiya kay la mesa ko. To my beloved friend. I cannot forget that experience. Huling ang liban ko, pasuyuan. In the end, it's always a gift for me. Yung pangadi ko, na sana kaya kang pamibiyebye, o ini sana nga pong ginawa kilala mo. Pakatandaanan mo, may sambutan ng ganaka ing apong gino. Mamye kang 5 tinape, ang pungadwangasan, pakananala ng milyon-milyon. Ibiya may sarili mo, yang bala, gawayang milagro. Pangadimi na sana maging tapat ka king apong gino. Bani din kasuywan, inintungkulan na pagkalubda. Yung may dalaki ka, ang po karisablang suywan mo, king apong gino, kaya bemeng kapatid mong pari. Amen. Ing maordin, mga kuyangeni, arapaning arsobispo, karing pangako ning kasuywana. Anak ko, bayo ka sumulong lungog king ordin din presbitero, pasyag mong ngeni arapan ng kapulungan ng Diyos, yung kapag nasan mong ganap kaniting tungkulan at kasuywan ang mong presbitero. Patagulaling mong sarili mo, king saup ng banal na espiritu, ban ganap palang pasubali king tungkulan ng mong pari, king ordin din presbitero, at mong karapat dapat akatambayan, kambening ordin ding obispo, king obra ng pamaningat, king kawanan ng Gino? Opo, tatagulaling ko. Tatagulaling mo yung sarili mo, banganap king kasiwanan ng amano, kimit mong katuliran ang pong kaingatan, manaral king maya pabalita, at mituro king kasalpantayanan ng Katoliko. Opo, tatagulaling ko. Tatagulaling mo naman yung sarili mo, ban pagmasusyang mitmong katapatan, ang pong kapagkumbaban, agpangking tradisyon ng banal na kapulungan, yung misteri ng Kristo, yung banal a liturhiya, lalong-lalo na yung sakripisyo ng Eucharistia at yung sakramento ng pamakisot para kay kaligaya ng Diyos at yung pangabanal ng banal na kapulungan ng Kristo. Opo, tatagulaling ko. Tatagulaling mo yung manikapu kaya bemi, kimpakalulo ng Diyos, para ka rin taong ipagkatiwala king kalingatan mo, king kapamilatan yung pamanupad mo, king kasuywan, di nga lang patanat apamanalangin. Opo, tatagulaling ko. Tatagulaling mo naman, lalo kang makisanmetong aldoldo, kang Kristong mata sa pari, amidahon king sarili na king igba, andi mong meto ang ganap aayin, at kambena, impamanalan mo yung sarili mo king Diyos, para king kaligtasan ding sabla. Opo, king saup ng Diyos. Jasper,
ipangako mo ing kagalangan ng puang kapamintuan kanako, ang papakaring maging kayalili ko. Opo, ipangako ko. Mananunasan ng Diyos, amig mula king maya padapat keka, yan naman yung miganap kaniti. Talakad tapo. Pakamalang kumbalayan, manalangin tamo, banin Diyos, alubos makapakalulungig pa, itugtog ng labis-labis ang kayang grasya iba't banwa, kaniting kayang talasuyo, a pinili na king kasuyuan ng Timong Presbyter. Siklod tapo. Ginupakalulu, Kristo pakalulu, Ginupakalulu, Banala Maria, ang induning Diyos. Manalangin mo kami. San Miguel. Manalangin mo kami. Banala Anghel na ning Diyos. Manalangin mo kami. San Juaning Talapamilia. Manalangin mo kami. San Jose. San Pedro at San Pablo, panalangin niyo kami. Santo Tomas, panalangin mo kami. San Bartolome, panalangin mo kami. San Andres, panalangin mo kami. Santiago Mayor, San Juan, panalangin mo kami. San Felipe, panalangin mo kami. Santiago Menor, panalangin mo kami. San Mateo, panalangin mo kami. San Matias, San Simon, panalangin mo kami. San Judas Tadeo, panalangin mo kami. Santa Maria Magdalena, panalangin mo kami. San Esteban, panalangin mo kami. San Joaquin at Santa Ana, Santa Perpetua at Santa Felicidad, panalangin niyo kami. Santa Ines, panalangin mo kami. San Gregorio Magno, panalangin mo kami. San Agustining Hippo, panalangin mo kami. San Ireneo, San Benedicto at Santa Escolastica, panalangin niyo kami. Santo Tomas de Aquino, panalangin mo kami. San Francisco at Santo Domingo, panalangin niyo kami.
San Juan Maria Vianney, San Jose Maria Escriba, San Josefina Bakhita, San Pio ning Pietrelcina, Santa Teresita ning Niño Jesus, San Francisco Javier, Santa Teresa at San Juan ning Avila, Santa Rosa ning Lima, San Ildefonso, San Francisco de Sales, San Maximilian Colbe, San Oscar Romero, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Juan Pablo Kaduan, San Juan Kaduangpulo-tatlo, San Pablo Kanan, Santa Madre Teresa, San Fernando, Beato Pedro Zuniga, Beato Carlo Acutis, ikayong sablang banal na lalaki at babae, Ginoo, malunos ka. King sablang maro, King sablang kasalanan, King alanganggang kamatayan, alang-alang king pamikatawan mong tao, alang-alang king panyatang mo antimong tao, alang-alang king kamatayan mo at pamanalaka di ba't karing mete, alang-alang king kalamning banala Espiritu, malunos ka ke kaming makasalanan, panimunan me sana ampon pamingwa, ing banal mong kapulungan. Papanatilian ming Papa, ating mabilog a kaparian, ing tapatapaman yuyuking kapulungan mo. Panwanan me iting pinili mo, panwanan me iting pinili mo, at pabanalan me. Panwanan me iting pinili mo, pabanalan me,
at itagulaling ka ring banal at tungkulan. Gawan meng suluking karalumduman. Gawan meng manalakaran king katutuan. Gawan meng talasuyo ring pakakalulu. Gawan meng propeta ning katuliran. Gawan meng dalaning kapayapaan. Gawan meng kabauring tupad. Jesus, anak ning Diyos Ama Bien. Kristo, pakiramdaman mo kami. Ginoong Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O Diyos sa kinumi, pagamuha mo mi, pakiramdaman mo kami, at itugtog mi kaniting talasuyo mo, yung bendisyon ng Banal Espiritu, at yung upaya ng kalam ng pangapari, detang king arapana ng pakalulo mo, mi pabanalan la, lain mi padurutan nga sana king grasya mo, at king alangkupa sa lugod mo, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Talakad tapo. Saksyan tamo ngeni, king mitmong katahimikan at pamanalangin, ing panga ordinana, antimong presbitero, ning kapatad tamo, king kapamilatan ning pamanumpak gamat. Ing banal a kasulatan, ampon ing tradisyon, patutwana, king ing pamanumpak gamat, pawagana ing pamirake, karingkalam ning banal ay espiritu, ating pamitutok king metong a misyon.
king panalangin ning ordinasyon, ing arzobispo, mawusya king banal ay espiritu, para king espiritu ning kabanalan, king bayong pari, ban apa banalane, ing banal akapulungan ning Dios, at ban miyubog kang Kristo, ing mata sa pari, at alang dungis aayin. King katahimikan, manalangin tamo, kambe ning arzobispo, palakad tamo po. Matabi ka kami o kinubanalig pa, alangagang Diyos sa lubos mayupaya, sibol din tangalan ng tao, at taladaki king sablang grasya, kapamilatan mo yung sablang bagay susulong at mika katatagan. Banlalangan ming balen na pari, mituldo kang talasuyo kang Kristong anak mo, king kapamilatan ng upaya ng Banal na Espiritu, at telaga mo lang karing niyayaliwang orden. Ganita pa king panahon ng lumang tipan, minusbong kaya niyayaliwang kasuywan, uli dareting kapag masusyan. Nya pikatiwalami kang Moises, sampong Aaron, ing kapulungan mo, ban panimunan ang pabanalande. Mituldo kang lalaki, ating matulid akabilyan ang pong dangalan, ban maging katambayan ang pong kasaw king kasuyawanda. Andi mo rin king ilang, tename ang espiritu ng Moises, karing puso ring 70 taong matenakan, at king sawd da, pemahalane ing kawan mo, king mitmong kanawan. Andi mo rin, karing anak ng Aaron, dininan mo lang ganap at dake, king upayang may panibala kang tatangda, ban arinan mo lang sapat aparing tatagulaling na nimbatas, ban miyang pang sakripisyo king tabernakulo, amiging anino ng mga santing abangge daratang. Dapat, kariting mga labasan na yaldo o banalig pa, tinugod mo yung anak mo king yato, Jesus, at tugod mo ang pong tingalan ming matas pari, king kapamilatan ng Banal na Espiritu, inampang neng kabilugan ng sarili na keka, at yawa na lang katambayan ding apostol na king kayang misyon, at pepabanalan na ring katutuan. Pikaluban wala namang kayantabi, bani pa siya kang pang isunduin o obra ng kaligtasan king mabilo kayato. Yang ini, pagamuha mo mi keko gino, king kainan mi, yung pagkaluban mo kayo manasanang talapagobra nga katambayan mi, ulin tutong maragul yung pamangailangan mi, bani sundura yung pangapari, ay napasanda rin kay kang apostol. Lubos mo yung pa, paniga po mi keka. Ipagkalubmen kaniting alipan mo, yung dangalan ng pong kasiwanan ng panga-presbitero. Ibayo mo yung puso na king espiritu ng kabanalan. Maging tapat siya sana king kayawsan at tinggap ng iba't keka o Diyos. At katuki king dangalan ng kasuwan ng obispo, maging uliran niya naman sana king biye at kawili-wiling panugali karing talasal pantaya. Maging tapat siya sana ang kapag-obra, ang pong kayadwangan kang kasuwan. Ban king pamanaral na, ay king kapamilatan ng grasya ng Banal na Espiritu, di nga mano ng maya pabalita, mamungal ka rin puso da ring tao, at mirasang gana ka rin sikote na ning yato. Kayantabi mi, maging tapatyasan ang katiwala ka ring misteryo mo. Banim banal kapulangan mo, mi bayo ya, king danom ning bayong pangabay, at mi pakapsyan niya king altar mo. Banding makasalanan, magbalik lalup ka, at yung masakit, ipakayapan lang. Akayang tabi miya sano, Gino, kim pamaniga po, kim pakalulo mo, para ka rin taong kayam ipagkatiwala, at ang timurin, para king mapilo kayato. Nungin niya ring sablang bansa, amitipon kang Kristo, misasan metong lang timang meto ang kapulungan, at maging metong lamo king kayarian mo. Iriadon mi kay kao Diyos, king kapamilatan ng Kristong ginumi, ang mabibiyan po magaring kambe mo, at ni Banal na Espiritu,
Bangga mangking alangangga. Lukluk tamo po. Ingbayong presbitero, mi pasuluran yang istola at kasulya, awaga ning kasuywan at tinggap na. Ing Arsobispo, lanya na langeni, king banal alaruning krisma, ringgamat ning bayong ni ordinan presbitero. King kinutamo Yeso Kristo, kalinanyanan ng igpay, king kapamilya taning upaya ng Banal Espiritu, ipaglualo ang pangingata na kasana, mami nga pabanalan, king kapulungan Kristiyano, at baka makapdaon sakripisyo, king Diyos. Tanggapan na langeni ning bayong presbitero ring tinape at alak, antimong tanda ning katungkulana, antimong talasuyo
ning kapulungan ning Dios king altar. Father Jasper, tanggapan mula, iba'y kimbanal na kapulungan, ding ayon, ami ang pangking Diyos. Pakintindihan mo, yung kakandaraptan. At pagkapusan mo, yung pagmasasyan mo. At yubog ming mabilag mong pamibibiye, ting misteryo na ning krus na ning akong Ginoo. Ning kametungan ampon lugod pamikakapatad, ingarzobispo kambedaring presbitero, pugayan dengeni ing bayong ni ordinan presbitero. Yung kabayapan, manatili kay ka. At kay kaanti mo rin.
Espiritu,
Kalugrang kapatid, manalangin kayo. Kariting kayo kakundaon. Matanggap yarapan ng Diyos, ikpampayupayang totoo. Tanggapanes sana ning Ginoo itingdawon karinggamat mo. King ikapuri ampon ikaligaya ning kayang lagyo. King ikasaplalata mo ampon ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos sa Ginoo, kapurian mo yung sumuyula ring king banal altar mo at karing tao ding pari. Pagkalog mo alang-alang king pakalulo mo, king kapamilataning upaya na niting sakripisyo, king iting kasuywan, niting alipan mo, para tiyang maging katanggap-tanggap keha, at mikabunga yung manatili para king banal na kapulungan mo. Itiyadan mi kapamilatan ng Kristong Ginubi. Amen. Ing Ginu mantabi kehe. At keka antimurin, Itas sila rin po suyo. makatas na la King Ginoo. Pasalamatan tayong Ginu at Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunay ping karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong nakakapos. Ing pasalamatan kang kapilan man ang pong nukarin man. O Ginu, banalig pa. Diyos ang malugod ang pong maganaka, king kapamilatan ng Kristong Ginubi. King kapamilatan ng banal na Espiritu mo, linanyan mo yung bugtong mga anak. Pamunto ka pari, king bayo ang pong alanganggang tipan. Kambining kabyas na ng pong lugod, biran mong manatiliya ing metong kaparian, king banal na kapulungan. Pagkalog ng Kristo yung dangalan ng suging pangapari, king kapulungan ay nampunang kayang sarili. Kaluguran na kami, ang timong kapatid na, niya iba't king balen ng pari, mamili ang taong dakayanana, king banal na kasuywanan ng pangapari, king kapamilatan ng pamanong pagkamat. Tutulduan nila ban karelayang ibayo, king lagyuna, iting sakripisyo ng kaligtasan, at yapag de ban apisulusulwane ng banal na kapulungan. Hausan na lang tumahid nitong lugod, king banal na kapulungan mo, ban apasinangani, king amano mo, at apabanalani karing sakramento mo. Huwag pa, kabang pagkapilitan ng sumulong king pamakiwangis kang Kristo, akwara la naman sanang lalong atagulaling ding biyera para king pamanyuyo keka at para king kaligtasan na rin sablang tao. At parangalan da ka sanang emunano, king matadagdang pamipatutu, king kasalpantayanan da keka ang poking lukit mo. Uli na dita, makiyagom kami ka rin sablang anghel ang pong banal, king masayang dalit ng kapuryan keka ngamingan ang kakanta. Ikapin ng banaloy pa at imetulelangan na tampanakan pupuryan. Uling kikapamilatan ng anak mo, Yesu Kristong Ginumi, at yung upaya ng banal na Espiritu, pagkalaman mong biyeng sabla, layong pabanalan mo. Alakantok ng mititipon king banal na kapulungan mo. Bangkita, manibat king kaya silab ni Ningaldo, ang gana king kayalbog na, indalisi daon, miyang pangya king kaligaya ng lagyo mo. Uli na nito igpapa ni Kapumi,
Palukob ang pong pabanal mula king Espiritu mo, dating ay na darala ang pong daraon mi keka, ban magawalang katawan ang pong daya ng kekang anak, Yesu Kristong kinumi, amin na bilan kekami, king pagmasusyan mila reting misterios. At tatandanan mi pa, ganitang binging mi pagtaksilan niya, kinuwani yung tinapi, pepasalamatan na kat pinuri, piranso ni tinapi, at dinawang ni iti ka rin disipulo na at ngana. Kuwanan niyo iti ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iting katawan ko, amidawon para kay kayo. Makayan po naman kay Batan ng Apunan, kinuwani kalis. Pasibayo, pepasalamatan na kat pinuri, dinuwang ni iti ka rin disipulo na at ngana. Kunan niyo iti ikayungan at minum kayo kaniti, uling iting kalis nindaya ko. Indaya nimbay ang pangalanganggang tipan, ami po para kay kayo, ang po para ka rin sablang tao. Bang kanita, may patawaran na rin kasalanan. Taptan niyo iti, kiyang pamigaga na kayo, kanako. Pasyag tayo nganing misteryo ng kasalpantayanan. Inyang ini kaganakan mi o mapamakalulungig pa, imakaligtas ng pamaylasa, ang pong kamatayan ng anak mo, imaligayang pangunsubli ng nebye, at impamaitas na banwa, at lalo makasadyang salubong king kadwa ng panyatang, darawon mo kay kapilang kapasalamatan, iting nabye ang pong banal na sakripisyo. Baligtad mo yung itong pakalulo, in ayin ng banal na kapulungan mo, at kilalanan mo may daon king biyena, apauli ng sakripisyo ng kamatayan na bilang mo kaming misut keka. Ikaming ipasikangan king katawan at daya na ning anak mo, bikat mo kami sana king banal ng Espiritu, at maging betong kami mong katawan, betong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kesa ng metong mong alangagang daon keka, at papaliryan mo kaming birakayanan king pamimananding banal mo. Muna, kabening na Maria kapilman birya na inuling Diyos, kambiyan ng San Jose, ang esposo na, tingnuan mong apostol, kambiyan ng San Fernando, ang puwaning sablang banal, paulaning pamamilatan na, manalig kaming mirinan kasaw panalang patanat, king arapan mo. Oig pa, iti sanang ayin, ding pangasut mikeka, pasulungan na ing kapayapan ng pong kaligtasan, ding sabla king mabilugayato. Pasiknangan mesa na king kasalpantayanan ng pong lugod, ding banal na kapulungan mo, akasulukuyang maglakbeke ti king yato. Kambening talasuyo mo'y Francisco, ing Papa mi, i Florentino, ing Obispo mi, Ipasiano, kay kaming Obispo Emerito, ding sablang Obispo, Pari, Diakono, ating alipan mo, miordinan ngening aldo, antimong presbitero ning banal na kapulungan mo. Ampon ning mabilog abalayan, agewa mong kekang sarili. Papamakalulungig pa, pakiramdaman mo ing panalangin, niting pamilyang pinulong mong talakadarapan mo. Lunusan mula mga tipunan ding sabla mong anak.
nuka rin la paman makasawot. Ding kapatid ming mayango na biye, ampon ding sa blangkeka may matula, ampon memo na ketiking yato, lalong-lalo na di Felix, Jesus, Laila at Felicissima. Malugod mo lasan ang tanggapan king kayarian mo, anong nuka rin kami manayang magkamit lubos, king ligayang mong alananga. King kapamilatan ng Kristong ginumi, aking ulo niyo pagkalug mo king yato, king sablang bagay mayap. King kapamilatana, kampenan pong kaya, kagam ng banal na Espiritu, papurihan dakat parangalan, o ipang lubos mayupaya, manggamang kingalanganga. Bayo tamo makisulo, kin bangkete ng Eucharistia, wag hanin pamakisot, ang pambuklod ng pamisan metong, ang tumami kakapatid, abi-abi ang madalangin, at tumoy tiro na kakatamo, ni nga pong gina. Ikabos mo kami kay sablang Morocco igpa, magkulong pagkalabing kapayapan kay panawad mi. Bangking kasopan ng pakalulo mo. Mitimawa kami parati kay pamanalipan ng kasalanan, at mikabos kami nga lang kasasagkulan kay sablang kalikalikan. Kabampanayan ang pumpagsadyan mi, inaligayang panyatang ng pasibayo ni talapangapos mi, Yesu Kristo. O Diyos ay pami, in kinumi Yesu Kristo, sinabi na ka rin kayong apostol, in kapayapan lalakwan ko kay kayo, in kapayapan ko, babiya ko kay kayo. Yung mula sana babalikdan din kasalanan mi, na pansinan mo yung kasalpantayanan ng banal na kapulungan mo. Layang pagkalaman mo yung kapayapan at pamisan metong, at pangnamuring ang kaburian mo. Ika mo ibiyat magari, manggaman, kingalanganga. Amen.
Ing kapayapaning kinu, mantabi sana kapilan man, kakayangan. At keka antimurin. Kapatad, king masayang parada niyang pangtaya, king metong at metong, ing tandaning pamakisot, ampon kapayapan. Ngayong kordero ng Diyos, ngayong malalako king kasalanan ng hiyato. Wala rin mayaos king apuna na ng kordero. O Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapot iyagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsyuka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguranda ka may gid king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapanda ka. Dapot pauli na ni ngening penandit, era kaatanggap king sakramento, ume kamuman espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka, emo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen.
Talakhatta po. Manalangin tamo. O Diyos sa kinumi, rating banal na sakripisyo ay nampang ang ponting gapmi, di nandalasan ang bayong biering pari, ang porin sablang talasuyo mo. Ban kasan metong mo king tapatalukod, makayang panglang karampatan na kasuyuan keka. Itiyotan mi kapamilatan ng Kristong kinumi. Amen. Lukluk tapo. Invocation Director ning Archdiocese, Irreverendo Padre Aljim M. Tuazon, kambening Arzobispo, ipresintane ngeni in plaque of appreciation at medalya daring pengari ning bayong ordin apari, antimong kapasalamatan
king pamidawon, king anakda, para king kasuywan, king banal a kapulungan. The Roman Catholic Archbishop and the people of God of the Archdiocese of San Fernando, Pampanga, Philippines, present this plaque of recognition to Angelito S. Sanita and Karen C. Sanita, parents of Reverend Father Jasper Lawrence Sanita, for offering to God their son in the service of His flock. Given this 16th day of June in the year of our Lord 2022, at Our Lady of Sorrows Parish, Dolores, City of San Fernando, Pampanga. Signed, Most Reverend Florentino G. Labarias, Archbishop, and Father Aljim Tuason, Vocation Director. In Chancellor ning Archdiocese, Irreverendo Padre Danny Q. Nakpil, basanengeni ing nombramiento ning bayong ordin apari. The Roman Catholic Archbishop, Archdiocese of San Fernando, City of San Fernando, Pampanga, Philippines. Pastoral appointments. To our dear son and beloved brother in Christ, Reverend Father Jasper Lawrence Canlapan Sanita, believing in your promise that you will love and serve the people of God in this ecclesiastical jurisdiction, we are by this instrument assigning your reverence as parochial vicar, Holy Rosary Parish, Santo Rosario, Poblacion, Angeles City. You shall have your residence at the presbytery of the said parish, together with the parish priest. Your obligations and rights are defined by the Code of Canon Law on parishes, parish priest, and assistant priest, by the Archdiocesan statutes, policy norm on parochial vicars, and by the directives of the parish priest of the aforesaid parish. Moreover, we trust that those matters entrusted to your care by the parish priest and all the other affairs or concerns subject to your ministry will be executed with pastoral charity, zeal, accountability, prudence, and integrity. Your appointment stands effective on the 24th day of June 2022 and remains valid until the 9th day of May 2025, unless and otherwise provided for by the competent ecclesiastical authority. In line with the provision of Canon 470, with a desire to discharge more efficiently the responsibility for the administration of the Archdiocese, we have decided to elect your reverence as an assistant to take part in our pastoral vigilance and solicitude. Therefore, we hereby appoint you our dear son and beloved brother in Christ,
Reverend Father Jasper Lawrence Canlapan Sanita, believing in your promise that you will love and serve the people of God in this ecclesiastical jurisdiction, we are by this instrument assigning your reverence as Vice Chancellor of the Curia of the Archbishop of San Fernando, Pampanga. Your Reverence will function as Vice Chancellor according to Canon 471, Paragraph 1. Your Reverence is likewise hereby granted all the powers, faculties, privileges, honors, and precedence which are given to a Vice Chancellor for all the matters in which it is required by universal law, by archdiocesan statutes, as well as other duties relative to the office, as may occasionally arise, and by the directives of the Archbishop. Your Reverence shall carry out your duties faithfully and observe secrecy. Your Reverence shall carry out those matters entrusted to your attention and all the other affairs or concern subject to your ministry with pastoral charity, zeal, accountability, prudence, and integrity. Your appointment stands effective on the 5th day of July 2022 and remains valid until the 9th day of May 2025, unless and otherwise provided for by the competent ecclesiastical authority. May pastoral charity conform you to the heart and mind of Jesus, the Good Shepherd, given this 16th day of June in the year of our Lord 2022, at Our Lady of Sorrows Parish, Dolores, City of San Fernando, Pampanga. Signed, Most Reverend Florentino G. Lavarias Didi, Archbishop of San Fernando, Pampanga. Signed, Reverend Father Danny Q. Nakpil, Chancellor. Pakiramdaman tayo po ngeni, ing lubos kagalanggalang Roberto C. Malyari Didi, Obispo ning Diocese ning San Jose, Nueva Ecija. Mumuna po, pasalamat ko kay nga pong Ginoo, kay grasyang makirake, kay saya ning mabilog Archdiocese ning San Fernando, ang apong dong at karing kaparian, kay uli na ning ordinasyon ng Father Jasper, ang popo dening Kayabena. Palakpakan tala po. Ngani pong panahon mo,
magaganap po yung Synod on Synodality. Mayari na po yung regional consultations at keng July 3 o 4 onwards, magumpisa na po yung national consultation, synodal consultation. Yung pagganakana po ng Santo Papa, kareng pari, po kareng manimuna, ang laiko, keng pisamban, yapin ng sana kilalanan tamo dapat keng pamaglakbe tamo nga abe-abe, pamaglakad tamo nga abe-abe, itang madalas sa tiyo tamo keng harapan, dareng balayanan ni nga pong Ginoo. Ban maging modelo, ban mayakit ing tunay kasalpantayanan king kapamilatan tamo. Sana we will walk our talk always. Huling keniya po makasalaling kay katamong kredibilidad bilang leader. Ngayon pong panahon tamo, mabilugay ato tin pong crisis of the priesthood. Napun kasabi kaya pa po itang meto nga pari King Milan, migpasyal ya kaya ti Pilipinas, sasabihan na there is the crisis of the priesthood is a crisis of credibility nga na. Tang anyawaran tamo po keng grasya ni nga pong Ginoo, itamo, lalong-lalo na deng bayong din na pari, hindi ng tamong grasyang maging talapatutu palagi keng katamong sasabihan at biyayan tamo sana keng aldoldo tang pamibiyebe. At kadwa, ing panagkat po, yapining mabiyasa tamo namang lumakad, kaya beda ring tao, biyasang maglibutad, kaya beda, bangkanita, panandamanda po yung presensya tamo. Kasi madalas, eda na panandaman ng presensya da po ding pari. At nakaulaga, presensya na po ng balang metong kaya katamo, tatandaan ng kaya po itang metong ming paring bisita bale-bale, yapi na po yung maging sistema ng kayang pastoral ministry, yung pastoral visitation po kareng bale-bale. Sabi na po kano kaya nitang metong nga tao, Father, salamat po at kayo keni nga na haliwa mo po deng kobrador, wedding deng kaya kami nga kakit. King kapamilatan niya po at least agaga na kami po yung nga pong Ginoo nga na. At ita pong katlong panagkat kaya katamo yapin itang madalas mo rin pupunta tamo kayong gulot makanta kakitala deng malalakwan pakanita di nang talang pag-asa, di nang talang sikan ng lub at abutan la detang ngena po halos maglakad king pamaglakbe na ning Santa Iglesia. At yung pong maragwala tukso kano ketang pamaglakad king mumuna, yapin itang sense of entitlement. Makafocus yung attention tamo kareng Prince benefits na ning pamaging leader. Pero yung panagkat, bangkanta, labanan po ito, gaganakanta palaging sabihan, I am only a useless servant. I'm simply doing what I am supposed to do. At makanyan mo rin po, keng pamaglibutad tamo, makyabe kareng tao, panandaman ding presensya tamo. Madalas intukso yapin itang maging makamundo tamo. We will forget
that we are not of the world. Anyawaran tamo po yung grasya kasi ngayon po at nakasikan yung hila ng yato. Itang through the internet, keng mayaliwang bagay, anyawaran tamo po yung tetagan si kananlub at tapang kay katamungan bang manatili keng kay katang kasalpantayanan. Itang katlo kano pong tukso ketang tauli. Kaya pinitang puta makyabeta na karetang malalakwan. Paborenta na lang sumulong deng kasi deng aliwang pari keng pamakyabeda kareng may alakwan at malalakwan madalas madagula tukso, magpalakwan na mo naman kay Abeda. Na itamo mismo milalako ta pag-asa. Ta mismo akakalingwan ta ng tatalan kay nga pong Ginoo at lalapit kaya. Ako po meto nga grasya pigkalob na kanako nga pong Ginoo ng pandemya is may kagrasya kung talagang faithfully mag-holy hour every day. Let us spend an hour every day faithfully. And I thank the Lord for this gift. And sana pagkalubnangan kay katamo ining grasyang palaging makatalan kaya. Lalong-lalo na po ngayon, it's so easy to give up. Even kareng kay kaming pari. Napukarakal ding babalitan pari all over the world, magpakamate. Itong guy, siguro masyasyak mo, pero this is a reality. Panalangin tayo po Father Jasper. Panalangin tayo po din ng bayang mayor din. At siyempre, panalangin nyo kaya nga po kami. And be assured of our prayers. Kaya ko po kayong panalangin ni palagi. God bless you. Congratulations, Masibayo, Father Jasper. Pakiramdaman taya po ngeni, ing lubos kagalanggalang Pasyano B. Aniceto Didi, Arsobispo Emerito ning Arkidiocese ning San Fernando. Pangamalang kong kawadada Arsobispo, Most Reverend Florentino Labarias, palakpakan po natin si Archbishop Dong. Kaluguran tamo namang kalupang kapampangan na obispo ng San Jose, Nueva Ecija, Most Reverend Roberto Malyari. Among, welcome. Kakatamo pong Kura Paroko Keti, Monsignor Ricardo Serrano, Yapurit. Kakatang Vicar General, Father Francis Dison, ating Rector ng Mother of Good Counsel Seminary at ng kakatamo pong Seminary Fathers, Father Victor Nicdao. Palakpakan po natin si Father Vic. Ding religious sisters sa Chuketi, Pengari at kapatid ng among Father Jasper Lawrence, Anita, palakpakan tayo po Father Jasper. At kapatid kong paring ko celebrante, karing kakatang parokya, kalugurong kapatid, gingiro tayo sa Kristo. Yung Salmo 110 na nagsasabi, you are a priest forever, according to the order of Melchizedek. Nung reflektahin maragula talaga yung impact ng panga-ordin. Inurinan ako ang Archbishop doong hanaping sasabing, Scott Hahn, once you're ordained, you are changed forever. Once you're ordained, you are changed forever. Alana, mo na balik sa mong identity. Inya, potang biordina niya yung tao, he is being
transubstantiated. Muna nasabihan tang kayang pangatao, pangalalaki, madibat, kimbumbunan, naging talampakan, absolutely transubstantiated. Nado mo nasabihan ito, yapining misteryo, potang magmisa yung pari, aliwa yung pari magmisa. Yung misa, magmisa yapining Christ. At alila ng Christ, kapamilatan na ng representative na yapining pari, this is my body. And tinape, katawan ng Kristo. Ingko pa na ng alak, alak, this is my blood. Nyaw yan po yung mabayat papatong na nga pong kinukaya na pagawa ng Father Jasper. Always to reflect, to meditate, and to thank God for this gift of the priesthood in which he is no longer his own. Alawa na yung makibanting sa sarili na. Katang minon ng panahon, rin kaya katamong documents, sisil no ng arsobispo king kayang sing-sing, ne? Seal. Kaya po, balido yung dokumento ng alayang dry seal. Tabi nun na yung obispo, potang atin niya sulat, idikdik na at idikit, yung sing-sing na king sulat na bayang kapanipaniwala. At may kintal kami, indelible character. May ngari kayong tatak ni Kristo. Tatak ni Kristo. May kintal kami, we were branded by the indelible character forever. Nyagyan po kay kay Bobby Maya pa libawa, may skandalo kayo, at ikay ang gagawa na gusto. But our priesthood does not depend on whether we are worthy or not. You are a priest forever. That's why somebody said, when Peter baptizes, it is Christ who baptizes. When Judas Iscariot baptizes, it is Christ who baptizes. Makapagmulala na po yung priesthood. Kailangan patalantayang gamat tamo, pagkanita yung biyatamo susulat ya, agpangking kaburyani nga po gino, Timoy, sabihan ng Mother Teresa, ako isang lapis sa kamay ng Diyos. Mother Teresa said, I am a pencil in the fingers of God. So if you're in the hands of God, you're safe, you are protected, and you must be faithful. Ring misang kapasalamatan ning bayong ordinang pari, maganapla karing makatuking Aldo. Hunyo 18, Aldo Sabadong kapigaganakan King Juan a Virgen Maria, alas 9 ning abak, ketiking Our Lady of Sorrows Parish, Dolores, Ciudad San Fernando. Hunyo 19, Aldo Domingo, Solemnidad ning Katawan at Daya ng Kristo, alas 8 ning abak, King San Miguel Arcangel Parish, San Nicolas, Poblacion, Masantol. Hunyo 22, Aldo Miyerkules, kapigaganakan kang Santo Tomas More, alas 5:30 ning panapon, King Metropolitan Cathedral of San Fernando, Santo Rosario, Poblacion, Ciudad San Fernando. Pakiramdaman taya po ngeni, ing bayong miyordinan apari, Irreverendo Padre Jasper Lawrence Canlapan Sanita. Magrasyang abak po kay katamungan.
nung pong ding kaklasikong at long tuki-tuking may ordinan gagagala, ako po may bugkong mayataki. Joke mo po. Sa wakas, misadsad ne, among? O yan po yung maralasdang sasabihan ka na ako, ring kakilala at kakaluguran, kabang pagsadyan, panagkat, at panenayan tayong aldoyti. Ing ordinasyon ko, antimong metong apari. At totoo naman po, kaniting aldo, paisabing tulaking puso ko, uling sa wakas, misadsad at misasadsad, pauli ning mapagkalub ng lugod at grasya ning apong Gino. Hinyapin ning kanakong pakibat, king ganakana, bukod mong kapasalamatan at kapakumbaban. Palakpakan tayo po yung apong Gino. Oy ni ing metong aanak, atin yang 5 tinape at adwang asan. Iting pakibat ng San Andres, kingkutang ning Ginong Jesucristo, makananutalang apakanandeting tao. Here is a little child who has 5 loaves and 2 fish. But these certainly will not be enough to feed all these people. Balamo mo ing matulid ning apostol, nanong ulagada reting kapurit na tinape atasan para king kekaldan. Logically, these will not be enough. Nung itamo, tutong kulang la, limitado la, dimutla. In short, ela sapat. Anyang lungob ko po king seminaryo, metong ako kutang dake kaming seminarista, ding formators at alayubog mi, yapin ini. What can you contribute to the church? Na ano mo yung adake at agyumong ipagkalub king Santa Iglesia. Fresh from high school, at metong Banwaking College, sibukan kepong pakibatan ingkutangay ni King Lubko. What can I contribute to the church? Wapin ne, nanumopin kaya ingagyu kong ipagkalub King Santa Iglesia para King Archdiocese at para King Apong Gino. Sabi ko po King Lubko, if I want to embrace this life, I needed to contribute something. And my contribution and gift must be extraordinary because priestly ministry, with what I understood then, is extraordinarily demanding. Anya yung gawa ko po, nung atin panigaralan, kailangan pakapanigaralan keng masalese. Nung atin lang binye responsibilidad ka na ako, kailangan pakasalese ko ne. Nung importanteng pamakyabe, kailangan makyabe kong masalese. Pwedeng kulang, ing limitado, ing dimot. Uling king panintindi ko, ela kapilan man sa patren. These will never be enough. Dapot, king kaba ning proseso ning pamiyubog, king dakala panalangin at manalangin, at king tahimik apamigunam, inumpisan keng lawen, at balikan ing karanasan kong naman pala perpekto ing gana-gana. Akilala king sarili kong pangataong matbud, magigisan, papagal, at magkulang. Ating panahon magkasakit mo naman, king pamanintindi, king pag-aralan. Atin pamikatagon na mabibigo, king babiedang responsibilidad. Atin panahon mo naman, king pamakyabe, mabayat yang isadsad.
At deti, naburing sabiyang maging alana lang kwenta o alang silbing sabla, uling harapan na pala nin Diyos. Ay patugot mamaus kanako at kekatamo, alang regalong darawon ing akakit ng ditak at kulang. Gana-gana, king maglapo, lugod at grasya na maging sapat, maging banal, maging maragul, akalam, at milagro. Ing kailangan mo pala, yapin ing makabuklat ka pusong, idawon kaya ing sablang keka. To generously offer oneself. Nganapin ing metong akanta, Lord, I surrender even my fears, my inhibitions, my burdens, my ambitions. Use it all, for no gift is too small. Karin ko abitasa, naing dimot, bistaman dakal, naburing sabian, sapat. Naburing sabian, ala. In the eyes of God, I am enough because I am generously loved. Itamo, sapat na. Ini po yung sangkan o batat syuta mong yeni. Pakatipon at pasalamat king Diyos. Uling busal ning kalukan ning pangataw ko. King kababan kong lub at king dimut kong darawon, akakit na ako ning apong Ginoo, antimong maulaga, antimong kaluguran at kalugurana, at antimong dalan ning milagro na para king meto ketawan. At emo po ako ita, nunei kami pong pariyo. Itingan at aldo, pamananggap ko king makapagmulalang grasya ning pangaorden ng timong pari, masalayang masalang paganaka kanako iting ordinasyon, no ka rin kuman miras king bieko ang timong pari, magumpisang eni, yapining katutuan, king iing Diyos yung tune mamaralan. Iyeng tune magkalub, iyeng tune gagawang milagro. Christ is the miracle worker. Alipo ako, dalan at paralan kumo. At lugod na po ni nga pong Ginoo, potang matwa na ako, at kasing edad ko na siguro'y apon tiks. Nung aintindyan ko pa po kanita, balikan kay ngaldong iti, mitmong tula, king puso ko, sasabing, sa wakas, misadsad na yamong, pauli na pamurin ning lugod at kalam ni ngapong Ginoo. San Ignacio ning Loyola, king metong ng bersyon ning panalangin ng Suchipe, nga nang sasabi, I surrender, Lord, all I have and hold. Return your gifts untold. Thus, when I am on my final days, take even the very breath that sang your praise. Give me nothing more than your love and grace, for these alone, O God, are enough for me. Kaniting dake po, paborenyo ko pong mapse, makuya da pami pasalamat, kaya kayo pong midaon, mudimut, nuning lapo-lapo yung panalangin, kagiwan at grasya, ban maging makabaldugan niya yung kaya katamong kapag masusyan. Mumunang dili, kaya kayungan pong pesitagon, ketiking kaya kaming parokya Dolores, at ding dakal pang kamag-anak at kakaluguran, amanalbet, makayantabe, virtually, through Facebook live streaming, dakal pong salamat kay kayo. King lubos kagalanggalang Arsobispo tamo, yapong dong,
kang Apuseto, kang Apong Bobet, at karing kapatid ming pari keti Archdiocese, si Claude ko pong Pasibayo. Indeed, it is grace that I get to learn and ultimately to love what priesthood truly is and what service truly means by your very life and ministry. Ngayon umeko pong magumpisa, masaya ko uling ikayo po yung kayantabe ko. Pakipangadiyo ko po amongs, dakala salamat po. Karing meging teachers, kakaluguran, at kaklasi, magumpisa niyang elementary king saints ko, kambeding Benedictine sisters, at anyang high school king Assumption, kambedering administrators, at karinga kayabe kong talasuyo, king Metropolitan Cathedral, nung ka rin kumegumpisan timong metong altar server, salamat po king pamakyabe at suporta. King Mother of Good Counsel Seminary Community, karing sablang akaklasi, akayabe, profesor, estudyante, ang ponding menantabe kitchen at maintenance staff kanako, at syempre, lalong-lalo na karing meging formators ko, magumpisa PFY, ang ganaking theology, lalong-lalo na kang Father Rick, Father Jess, Father Judge, Father Paul, at kang Father Eloy, at kang Father Vic. Salamat po king pamiyubog yung migpalabong, king nasa kong maging meto nga malalam, matibe, maukol, at mapagkalubapari. Talasuyong tutong tao, liguran at awsan ning apong Ginoo. My lifelong gratitude. Karing pari at parokyanos, amen ang tabe kanako karing parokyang Pipag Apostolate ko. Masaya ko po at atsu kayo kaniting aldo. Siyempre, lalong-lalo na, karing taong sinaka pamo, iba't king danuman. High tide po ngeni, pero akarakalda, ring anak ng apong igi, iba't masantol. Kayabe makasuporta, ing kaluguran kong tata, iapong bogs. Dakal pong dakala salamat, king pamakitagong, abe-abe sumuyo, at milapit king apong Ginoo. Limbog yung puso ko, king lugod, at ganakayo. Karin king masantol, especially king mission area, king pabahay, ikit kong masala, king ing ditak, ing simply, ing minsan limitado, kapilan man maging ala. Inipapala, ing pagumpisan, ning maragula grasya, at makapagmulalang regalo ng Diyos. Pasibayo po, dakal pong salamat kay kayo. King kaluguran kong parokya, at karing kabaryo keti Dolores, iting kapag masusyan, metong yang paganaka, ning malalam tamong kasalpantayanan. Uling nung eko po magkamali, kanam na ko po kanyan, karing may ordinapari, aanak ning parokya. At metong karen yapining malugod kong parish priest, professor, at kabaryo, ni Monsignor Rick. Ingega na ng pamag sa Japo, Penimunan at Penigobrana. Apo Rick, kaya bering staff ning kumbento at ning parokyanos na ning Birhen Dolorosa, alang sawang manalangin kako at ke kaming pari at magpari, marugol pong kapasalamatan ke kayo. Pasalamatan ko la rin po, ring menan tabe, kaniting kapag masusyad, ring kanakong angels. Pani mo na ning technical working team ning parokya, ing kaya kaming PPC President, Sister Tess, Brother Romy, Brother Nolly, Brother Ray and Sister Remy,
Brother Chris and Sister Rona, Sister Lynn, Sister Tita, Sister Pia, Sister Nelser, Brother Louie, at syempre kang Brother Jolo. Ding menantabe king liturgy, Father Angel, Father EJ, Brother Omar. Ding meg-assist kaya kaming bisitang diakono, Reverend Samuel at Reverend Christian. Ding meg-assist ka na ako kaniting misa, Brother JP at Brother Junel. Ding Magnificat Seminary Choir panimuna ng Sir Erwin at ding Brother Theologians sa mig-serve. Ding memasa, Dr. Jo, Mrs. Essel at Brother Eugene. Ing migsalmo, Brother John, at ing many muna king litanya, Father Jason. King Malagong Gayak, kang Brother Edison. King Masaganang Pamangan at giveaways, kang Sister Beth at King Megcater Tamo. Ding Socom team panimuna ng Brother Nigel at ding documentation team panimuna ng Brother Ralph. Ding Mother Butler Missions Guild. Ding menantabe bat king barangay, apanimuna ng Kapitan Alan. Ding kaya kaming ushers at usherette, apanimuna ng Brother Reynald, ding Komi at Sister Sol and team. Dakal pong salamat kaya kayungan migkalub, king kaya kayong sarili para kaniting kapag masusyan. Karing kabatch ko, among Carlo, among Gian, among Maverick, among Ju, at among Justin, isundo tamo po yung pamaglakbe miyabe, ing pamikalugurang lalalam, at ing pamangat mo king balang kakulangan, kayan tabe ning kaluguran, aminaos kay katamo king beati, ing Ginoong Jesucristo. Nakalasalamat at kaluguran da kayo amongs. Katataulian po, maglapo ing saya, ating kapasalamatan ko, syempre, king pamilya ko. Ating metong a spiritual writer, asinabing itang anak king ebanghelyo, anya atin yang adawon, 5 tinape, at 2 asan. Uling bayo ya miglakbe, ding pengari na pigbakalde. Aos na ning spiritual writer kaniti, The Miracle of the Boys' Lunch. King biyako po ang timong tao at ang timong ngeni pari na ko. Anya atin kong aibye at adaking lugod, tetagan, kapakumbaban, kasalpantayanan at kasuywan, uling pong pegbakalyo ko. Pepakit yu iti kanako. Agyu kong misasadsad at agyu kong magkalub, uling babakalan ko ing manatiling lugod yu. I have with me your steadfast and reassuring love. Dakal salamat po kay kayo, kaluguran da kayo. Palakpakan tala po. Ring pengarit kapatad ko. Kaybat na po ning kapag masusyan at kaybat daning pamamendisyon, atin kami pong sidyang paugtuan para kaya katamo at kaya kayong pesitagon. Karen pong pari at seminarista, maliyari la pong tipa kening sakristya, papunta king lumang kumbento. Karing pamilya ko at kaluguran ning pamilyami at benefactors ning parokya, maliyari la pong tipa king dane kaili ning pisamban, papunta lalam king parish hall. At karing malda at sablang bisitang pesitagon, atin pong makasadyang pamangan para kay katamo, ay biyeda po king dane, wana na po ning parokya, karin po karing tents king parking lot. Salamat po. Ngeni, agkatanda kayo pong talakad, ban abe-abe tamong mamiepuge, king Indong Birhen Dolorosa,
ing malukang alipan ning Ginoo. Yang makatalakad lalam ning krus, ing pialimbawanan ning kapakumbaban, ning tetagan, at ning lugod hamagkalub. Ang Ginoo, mantabi kay kayo. At keka ang timurin. Idukuyo laring buntokyo at manigapu king bendisyon na ning Diyos. Ang Ginoo, amita taw king panalakapulungan at mawantabi kaniti, panlualo na kasana king kamamilatan ng alangang saob na, ban agang panan mo, ing aw sa tumang presbyter. Amen. Ang Ginoo, gawa na kasanang tapat at talasuyo, ampong talapatutu ning malam ng lugod, ampong katutuan, ban malyari kang maging talasuyo ning kapayapan, ampong kapaglarinan. Amen. Ang Ginoo, gawa na kasanang tunay pastol, amanyese karing kawana, king kapamilatan ning kalom ning mapiyeti nape, ampong banal ng amano, ban sumulong landagol, ang tumang meto ang katawan ng Kristo. Amen. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa lubos mayupaya, higpa, ampoy anak, ampoy Espiritu Santo. Amen. Paligayan yeng Ginoo karing biyeyo, umen na kayo king kapayapan. Salamat kin Diyos. Tanggapan tayo po ngeni, ing mumunang bendisyon, iba't king bayong ordin apari, Reverendo Padre Jasper Lawrence Canlapan Sanita. Ing Ginoo mantabe ake kayo, At keka ang timurin. at bendisyonan na kayo nin Diyos sa lubos mayupaya, kingipa. Anak, amponin banal Espiritu, Amen.